Potpora je moj odbika da krećemo u koštaku se na stranu. Njega proda preko kola. Samo mi izripa kola. Ovo nije sramno za Makedoniju, ovo je sramno za svih. Daj si pominjeno dodeka otvoren. A zašto го затварат? Шо брат? Да не паднало и... Onda mu rekoме da to je bio to da kad sve će mu padne. Se smeješ inženjeru. Така да би имали представи од општината, ми се 10 пати да ми се жаля. Може или да прочува, може...